Okay. Okay. I'm back. Balik na sad ko. Okay. So inani ninyo paghugot sa mga allen screw para dili mga loose thread. So more ninyong bantayan maski thumb lang gyud inyong gamiton, thumb. Yan yung thumb. So kung maghugot ka, kana lang ang kusog thumb. Kana mo na siya. Dili na dugangan. Dili pwede inana kay maka-loose thread. So mga 5 Newton meter. So thumb lang gamiton, thumb. Kani lang opa. Na opa. So sa danipod nga part, mo gyapon nga style. Thumb gyapon. Thumb. So ayaw kalimot, no. Gamit gyud itong pagka-opa pag maghugot og mga allen. So ayaw gyud over tight. Ayaw pa sobray kay ma-loose thread. Kay aluminum ra ba ana. So kana lang mga opa. Remember opa ha, opa.